back to our land. Re tswelela mohumagadi wa Gatautona Meno Masisi wa kgoletse lephata la dikgaolo le tlhabololo magae go bo le tswere kanata go isa ditlamelo ko go bao ba ba kgakajana le tsone le gone go tlhabolola matshelo a batho. Meno Masisi yo neng a bua se kwa pulosemmusong ya Phutego ya Employment Promotion Pitso a re go tokafatsa lenaneo leo la tlhabololo magae lephata le tshwanetse go dirisana le gona go tshwaragana le makalana a thuto a tlhabololo dikitso segolobogolo ba tiro ya diatla ka e le yone e ka thusang go namola batswana le gone gore ba kgone go ipelega. We need to, among other things, strengthen the relationship with skills development partners such as the Ministry of Education and Skills Development TVET program, which is technical and vocational education training. Ke gore tiro tsa diatla re a kae ka yone RADP affirmative action. So santlha re le ba lephata lone la local government rural development re gokagane thata le ba tiro ya diatla ba TVET. Promote joint work between the different management structures of RADP activities at various levels, community, regional and government, and other rural development structures. Strengthen the capacities of program officers by designing and implementing continuing training programs so that they are qualified and skilled to be adequately equipped to offer the most appropriate advice to community members and for the proper execution of their missions. We must also consider the cultural aspects linked to the RADP in implementing project initiatives while ensuring the cultural sensitivity and that they are context specific. Of course, there should be integration of gender into program interventions by ensuring that activities target young people, women in particular, and the elderly. Mainstreaming gender into program interventions is one of the key factors for its true success. A re tsena mo dikganyeng tsa sepolotiki le tsa ipapatso. Ntlhopheng wa phati ya BDP Tom Kraga wa bopalamente wa kgaolo jalo ya Shashe West Re Fidelis Molao o kailwe le moeteledipele wa Popota ka jana a tlisitse ditlhabololo kwa kgaolong eo fa e sale a tsena ka kgoro ya palamente la ntlha ka 2010. Ditiro tseo di akaretsa phatlalatso ya metsi kwa kgaolong eo le tsela e e simolotsweng go agiwa ya Mandunyane Borolong Tšhadibe Mathangwane. Re Molao le makhanselara a gagwe ba rotswe gapele ga batlhophi ba kgaolo eo kwa Borolong ke mothusa tautona Reslamba Tsogwane Bethany Mando ka pego. Re Molao o iteka gape go tswelela a nna le ntswe la batho ba kgaolo ya bothopi ya Shashe West kwa palamenteng mme go tlhaloswa fa ditiro tsa gagwe mo kgaolong e di bonwa ke mang le mang fa e sale a rongwa go emela kgaolo la ntlha ka ngwaga wa 2010 a sena go fenya dithopo tsa poeletso. Mo kgaolong ye ke mo go yone ye le gore ke modulasetilo wa yone wa khansele re dirile ditiro tse dintsi tse di harologaneng ka boeteledipele jaaka Raetsho Molao. Ga mongwe le mongwe wa kgaolo e ga ka go tlhopha phati ya ga Domkraga ra go tsena kwa pusong ya Fidelis Molao ka ona maoko a makhutshwane ao a gore number 1 he can be trusted, number 2 he has experience, number 3 he loves this constituency. Mothusa tautona yo gape e le modulasetilo wa Domkraga Reslamba Tsogwane a re Re Molao ke morongwa yo molemo ka jana puso e mo thomile go nna tona wa temothuo go lebile bokgoni jwa gagwe. Re ntse re bua ka Re Fidelis Molao mo agriculture dilo tsa di dirang go ya kwa mahatsheng a re batela leruo le le rileng ke ka mabaka ra itse gore leruo la rona le itse kwa tlase ka dipalo tsa leruo la rona gore re di tsholetse gore re dire diphetogo ka gore re phati ya soloeditseng diphetogo ka 2019 re mo go tsone diphetogo tseo re dirisa artificial insemination re godisa. Mothalo wa rona lwa o itse gompieno metsi a teng mo kgaolong ye re wetsa metsi a Mathangwane a Makobo a Natale a Jamataka kgwedi e ga e wela metsi a tabo a pumpunyega elaki e le yone ya toga e wela ya Mandunyane Mathangwane 8 trillion double lane go tswa ko Francistown go a go tsena ko Mathangwane
e be e gokaganya le Mathangwane Makomo le yone e simolodisitswe. Madomokraga a kgaolo ya Shashe West ba kopile go tshwaragana le go bereka ka nata mo ipapatsong ba dirisa ditsompelo tsotlhe tse ba nang natso gore kgaolo e boele gape mo diateng tsa BDP ka go ise go diragale gore e tsene mo taolong ya bakganetso. Bethany Manto, BTV News, Borolo. Ha re boela ka kono borwa re kgotla a utlwetse wa party ya BDP o kopile banni ba kgaolo ya Tlokweng go tlhopha Re Thulagano Segokgo le makhanselara a gagwe go ba emela kwa palamente mo ditlhophong tsa setšhaba tse di tla tshwarang kgwedi eno ya Phalane ya fifing. Re a utlwetse o tlhalositse fa Re Thulagano Segokgo e le moemedi yo wa motia yo boammaaruri ebile a kgonne go tlhabolola kgaolo ya Tlokweng jaaka go supagala ka ditlhabololo le ditirelo tse di bonalang kwa motseng o wa Setlokwa. Mpho ke Leboge wa Pega. Mogolane wa Botswana Democratic Party kgotla a utlwetse a re party ya bone ke yone fela party mo lefatsheng leno e nang le maitlamo a tsepameng a go neela setšhaba ditlamelo. Ka dipelo tse dikhubidu re kopela lefatshe la ga Tomkoraga tshiamo mme tshiamo e re kopang ke a gore a e reka di-30 le diragatsa bojothe ja lona babina thakadu le re thophela thulaganyo segokgo ka gore thulaganyo segokgo ga a tana ka naka hela o thophiwa jaana ka go bo a emetse party e nang le boikarabelo. Botswana Democratic Party e solofeditse banni ba Tlokweng fa e tla tokafatsa go thama mebereko le go dira ditlhabololo tsa ditsela le tsa ditirelo lefatshe ka bophara. Mme ela jaaka ke bua ke re ka ditlhabololo la di bona le tsamaya mo motseng mo parlamente o tla Re Thulaganyo Segokgo tla ditlhalosa gore re tsile jang ka tsone gore e be le bona Tlokweng a phatsima a galalela jaaka a galalela jane. Councilor a gagwe le goromente wa gagwe di district tsa di council di oketsega re bona Tlokweng e nna le makhanselara ba ba tsenang kwano dithabololo di a tumela ko bathong ra bona gore monna yo o tshwaetse o batla go tokafatsa matshelo a ga go tlotliwe mo pusong o itse go o boelang teng o tlhomamisa gore tseo di tlhokang di tsena mo mekwalong e tlhokagalang gore di diragale ke sene re se dira ka ditsela tse di akwantswe le tse di bonantse dipone tse re di tsena tsa palo ya 1,000 tse di tla be di phatlaletse motse otlheo tsela nngwe le nngwe ya sekontiri le ditsela tota tse re tla be re di tsentse tsa paving ke ka madi a re abelwang ngwaga le ngwaga a 10 million a constituency fund. Botswana Democratic Party e kopile batlhophi gore ba tshwaragane ba netefatse gore ba ya go tlhopha bontlhopheng botlhe ba party ba ba emetseng bopalamente le bokhanselara mo dikgaolong tsotlhe tsa Tlokweng gore ba kgone go fenya ditlhopho tsa monongwaga. Mpho ke Leboge, Botswana Television, Tlokweng. Re tswelela le tsone moeteledipele wa party ya Botswana Congress Party BCP Re Dumelang Saleshando o rotse semmuso ntlhopheng wa bopalamente wa kgaolo ya Francistown West Re Nthusi Chimbisi ga mmogo le makhanselara a gagwe kwa toropong ya Francistown. Re Saleshando o kaile fa Re Chimbisi le moeteledipele yo o nang le maikarabelo ebile a tshwanelwa ke tlhopho ke di bonye lekalake wa Bega. Fa a rolela bathophi ntlhopheng wa Francistown West wa BCP wa bopalamente le makhanselara a gagwe, Re Saleshando o supile fa Re Chimbisi a simolotse dipolotiki tsa gagwe le lekalana la banana la party selo se se mo sogileng go ipaakanyetsa boeteledipele. O mo kaile a berekile mo mehameng e harologaneng le go ithaopa go nna le seabe go tsamaisa ditlhopha tsa kgwele ya dinao ka jalo a tshwanetswe ke tlhopho. Re motisetsa yana a tswa mo ikatisong re mmaakantse re le party e le monana yo o berekileng ditiro tse di harologaneng mo di-mining tse di dikologileng kgaolo ya e ka kwano e le monana yo o nang le boithaopo bangwe ba mo itse ka gore ga go na le dio tse di tshwanang le go dirulaganya metshameko ya bo football mo kgaolong ye o nnile le seabe mo dikganyeng tsa mohuta oneo. Mo ngwageng oneo re hile sebaka gape sa gore re ye dithophong yaanong go mo go lona batsadi bame
gore le sekaseke gore mo ngwageng tse 5 tse di tang re tabo re eteletswe ke bomang. Maloko a BCP a kopile go tshwaragana le go bereka mmogo go henya dithopo tse di tang. Ke tilo go le laela ke lela bana ba Francistown West gore you can only succeed with teamwork. Le bereke mmogo. Ke motho yo ke mo itseng yo ke itseng lerato la gagwe mo party ya Botswana Congress Party. Ke mmapatsa ke kanuse sehuba le makhanselara a gagwe. Re Chimbisi le leloko la gagwe la makhanselara ba re ha ba ka hiwa sebaka sa go etelela kgaolo ya Francistown West ba tla tisa diphetogo. Ke di bonye le kalake BTV News Francistown. Ya le gono tsubang se gona sa ditshwantsho di kgeng tsa Botswana Television Primaring ya tsatsi la bobedi. Moeteledipele wa Party Umbrella for Democratic Change UDC Advocate Dumaboko o gwetlile batlhophi ba kgaolo a Gauteng East go tlhopha party ya UDC gore ba bone diphetogo tse ba ntseng ba di eletsa mo matshelong a bone. Advocate Boko na bua jalo jaaka ane tota ona bua jalo ka tsatsi la tshipi kwa odi jaaka na rulala batlhophi ba kgaolo eo ntlhopheng wa boparlamente mme Nono Kgafela Mokoka le makhanselara a gagwe a fera bongwe. Tankisentsho wa pega. Go ya ka maitlamo a UDC, party o ikaelela go tokafatsa matshelo a Batswana ka go oketsa dituelo tsa babereki go simolola ka 4,000 pula. Ka jalo, moeteledipele wa party o Rre Boko a kopa batlhophi go tlhopha maparlamenta a UDC a le 31 go tlhomamisa gore dikeletso tsa bone di a diragadiwa. Ha o batla 4,000 pula, tshimologo ke go hetola molao. Mme ha o hetola molao, tsenya mo parlamente yo tlhoahetseng o nang le thulaganyo le maitlamo a go duela 4,000 pula a go hetola one molao o gore molao jaanong o re ke sebe ke boleo ke molato o ka o sekisetswang o le mohiri ha o ka duela mmereki ko tlase ga 4,000 pula. Party ya UDC e dumela mo go rotloetseng bomme ke ka mo e rotloetsang batlhophi ba kgaolo e go isa mme Nono Kgafela kwa parlamenteng. Bomme belang menagano e mengwe ha le mega dinao le go latlhella mme Nono Kgafela Mokoka tlhogo. Dumela gore motho wa mme o na le bokgoni. Tshepa gore motho wa mme o na le bokgoni. Tsamaya we go mo latlhella tlhogo gore re tle re hetole seemo se sa gago. Re re hetole seemo sa Gauteng. Re re hetole seemo sa Botswana. Hela ya ka Tautuna Advocate Dumaboko a tla ba re go ga mo ditlhophong tsona. Mme Mokoka re fa batlhophi ba ka ba tlhopha ba ikemisetsa go ba emela ka boineelo le boammaruri. Boemong jwane le bona Tautuna ra amogela thomo ra amogela go rwala le go sikara sefapalo se ra amogela tlhopho e ya batlhophi e ba re neelang ka boikanyo le ka botshepegi ka di-30 re solofetsa gore re tla nna barongwa ba bone re tlile go nna batho ba bone re tlile go nna bone badiredi ba bone ka bonoko bila ka boineelo ka boikobo. Party ya UDC e rotloeditse setšhaba go itsenya mo pusong ka e le yone e ka thusang go tlhabolola itsholelo ya lefatshe leno ka e tshwere maitlamo a tlang ka ditharabololo tsa dikgwetlho tsa Batswana. Tankisentsho, BTV News, OD. Re tswela le dikgang tsa polotiki. Mothusa moeteledipele wa Party Umbrella for Democratic Change UDC Rre Ndabagaolatlhe o kopile batlhophi ba kgaolo ya Gabane Mankgodi go tlhopha retired Major General Pius Mokgware go ba emela jalo ko parlamenteng. A supa fa Major General Mokgware e le motho yo direng dilo ka matsetseleko yo ka thusang fela thata mo go ageng Botswana ka go tlisa diphetogo. Re Gaolatlhe na bua jalo ka tsatsi la tshipi kwa Gabane jaaka na rwela banni ba kgaolo ntlhopheng o bo parlamente wa UDC le makhanselara a roba bobedi. Jessica Pilane wa pega. Rendaba a re party ya UDC ikaelela go aga Botswana yo mošwa ka go tsosolosa itsholelo ya lefatshe leno gore meamuso ya lone ya kolwe ke botlhe go ya ka lenaneo la maitlamo a party eo. Re na le lenaneo la go aga kompone ya mogobagoba
ya melemo ye e hitang le yone komponi ya ditaemane ye ka yone lehatshe le tsileng go nna le letseno ye ka yone bana ba lehatshe le ba tsileng go bona ditiro re tabo re siana le mahatshe re senka batho ba ba ka kabang diphatla tse di tsileng go dirwa ke kago ye hapegileng ya go aga itshulelo ya lehatshe la Botswana. UDC ke party ena le batho ba ba nang le boikarabelo. UDC ke party ya batho ba e leng gore ba tlhaloganya gore motho o thokana le go nna le seriti. Ke sone se re reng bagolo ba e leng gore bontsi jwa bone ba sala ko magaeng ba amogela 800 pula. Mme UDC ya re e tla boinela mogolo 1800 gore bana ba gago ba ba sutwang ke makula ko ga borole e re ha ba palelwa ke go tlhokomela bana mosadi mogolo-bogolo a kgone go thusa ka tandabala e botoka. maloko a phathi e ba supile fa Major General Mokgware e le morongwa yo o nang le bokgoni ja go ka buelela dikeletso tse di ka tlhabolola matshelo a batho. Ga re tle ha re tla re sa bue ka motho yo re mo itseng re bua ka motho yo re mo itseng yo re na le tshepo mo go ene yo re itseng gore ha re mo hile boeteledipele lona ba lotletseng fa ba lona bao ba le reditseng le le ko lapeng matshelo a lona go simololeng ka di 30 tsa ga October a tsile go hetoga. Major General Mokgware o itlamile gore ene le makhanselara a gagwe ba tla tlhomamisa gore dikeletso tsa banni ba kgaolo di a diragatswa. Tlhomamisa gore nna le makhanselara a rona ka bo 8 ya bone mo ga bane Mankgodi ra amogela thomo ya rona le ba UDC le ba ga bane Mankgodi ra le leboga mme re dumela gore ra go bereka ka natla gore dikeletso tsotlhe le di batlang di tle di atlege. Phathi ya UDC e kopile batlhophi go itlhopha ka dipalo tse di kwa godimo e tlhalosa fa ba tla nna le isago e e molemo le dikokomane tse di tlang. Jessica Pilani, BTV News, Gabane. Batlhodi ba le bararo ba kgotlakgolo ya ditsheko mono toropo kgolo Gaborone e le moatlhodi Michael Leburu, moatlhodi Chris Gabanagae le moatlhodi Okeditse Maphakwane ba tlotse ba tsholotse kopo ya babueledi ba diphathi tsa kganetso e neng e lopa gore moatlhodi Chris Gabanagae a ikgogele morago mo tshekong e amang lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la Independent Electoral Commission IEC. Babueledi bao ba ne ba supa mo kopong ya bone gore moatlhodi Gabanagae a ka se tsamaise tsheko e amang IEC ka ngwaga o fetileng a dirile e le modulasetilo wa lekoko le le ne le kgaoganya dikgaolo tsa botlhophi ka jalo ba tsaya gore o ka gogela kobo ntlheng e le nngwe o nkutlwile Thamage wa Pega. Babueledi ba diphathi tse di kopantseng tsa kganetso mo tshekong e ba ne ba tsenya kopo fa pele ga lekgotla go sekaseka le go segela ko thoko tshwetso ya Judicial Service Commission go tlhoma batlhokomedi ba ditlhopho ke gore commissioners e sa sala morago dikgakolo tsa diphathi tsotlhe ke gore all party conference. Babueledi ba diphathi tsa kganetso ba dumela gape gore jaaka ditlhopho tsa setšhaba di tshwara kgwedi eno e le malatsi a le 30 batlhokomedi ba ditlhopho ke gore commissioners ba ba tlhomilweng e se ka fa molaong mme ebile ba setse ba ikanisitswe go na le kgonagalo ya gore ba tswelele ka tiro ya bone mme ebile ba go tswelela ba e dira fela jalo go fitlha ditlhopho di tsena le di sena go feta. Babueledi bao ba ne ba tsentse kopo e nngwe gape fa pele ga lekgotla ba kopa gore moatlhodi Chris Gabanagae a ikgogele morago mo go reetseng tsheko ba tlhalosa fa ya go tsaya letlhakore mo dikatlholong tsa gagwe kgatlhanong le lekgotla la kileng a bereka le lone le le tsamaisang ditlhopho ka jaana e ne e le mongwe wa ba neng ba thusa lekgotla le go tsaya ditshwetso ka nako ya fa le modulasetilo wa lekoko le neng le romilwe go sekaseka melelwane ya dikgaolo tsa botlhophi ke gore Delimitation Commission tiro ya e dirileng go fitlha kgwedi ya Tlhakole e le 8 monongwaga. Baatlhodi ba bararo ba kgotla ya ditsheko moatlhodi Michael Leburu, moatlhodi Chris Gabanagae le moatlhodi Okeditse Maphakwane mo letlhakoreng le lengwe ba ne ba tsholola kopo eo ba tlhalosa gore ba tantsha mabaka a bone mo nako Wetsora ko hela ya nongo kuitane sa tsametshameko mme morare Thato Kgosimore o tabo a go tshotse sentle bontle.
ke a go leboga Benson Botswana Tonight ya tswelela ka dikgang tsa metshameko tse di tlang go wena ka Thato Kgosimore maatla metlo a modisa ke go di gorosa. Setlhopha sa Botswana sa tennis sa basetsana ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 12 se tlhotse se latlhegetswe ka dintlha tse pedi go elengwe kgatlhanong le lefatshe la Cameroon mo metshamekong ya kgaisanyo ya ITF CAT 12 and under teams competitions ya malatsi a marataro e simolotseng maabane mono ga borone kwa Botswana Tennis Center Katlego Kgakole. Lefatshe leno le simolotsa letsatsi la bobedi la kgaisano bontle ka Camilla Setso yo neng a mekamekane le Tessia Belebi wa Cameroon. Le kgarejwana leo le romela dikgwele tse di bokete go Belebi yo neng a tletse diphoso mo seteng ya ntlha mme Setso a felela a fenya motshameko o ka 6-3 go tlhoma lefatshe leno kwa pele ka ntlha e le nngwe go lefela la Cameroon. Mo motshamekong wa bobedi magareng ga mafatshe o mabedi ga bo go kopane Olive Gerard wa Cameroon fa lefatshe leno lone le ne le romile Malik Macheng. Fela Cameroon ba kgona go lekalekanya dintlha ba dira maleka ntlha setlhopha jaaka Gerard a na berekela mo diphosong tsa ga Macheng mme a felela a fenya motshameko o ka 6-2, 6-4. My problem is that I was not honey all the board. I did not take the ball every time. Ke latlhegetswe ke motshameko ka gore diphoso tsa me di ne di le dintsi ebile le letshogo la me le ne le le kwa godimo. I was very slow. I think I won the match because I had a Ke fentse motshameko ka gore ke ne ke o ipaakanyeditse sentle ebile bontsi jwa dikgwele tsa me di ne di wela mo khoteng mme ke tla tswelela ke tshwere fela jalo go fitlha kgaisano ya bokhutlong. like trust that you can make the next ball. Mafatshe a Botswana le Cameroon a na tswelela itana ka noga e tshela mo motshamekong wa ntlha wa kgaisano e wa di doubles kwa go neng go kopane Paula Leeuw le Olive Gerard ba Cameroon le re rotlhe kgannyen le Malik Macheng ba Botswana. Cameroon ba kgona go tsenya makgarejwana a mono ga e ka fa tlase ga kgatelelo ba fenya motshameko o ka 6-4, 6-4 go fetsa letsatsi ba eteletse pele Botswana ka dintlha tse pedi go e le nngwe. Metshameko eo e tla tswelela ka moso ka team events le di doubles tsa basimane. Kgaisano eo ya ITF CAT 12 and under team competitions e tla tswelela ka di-quarterfinale ska makgaolakgang le makgaolakgang a tla tshwarang ka Sontaga jaaka kgaisano eo ya mafatshe a le marataro e tla bo e tla bokhutlong. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela mokwaledi wa lekgotla la Botswana Boxing Association Boba Taolotlo Itsile a re madi a ba filweng ke Botswana National Sports Commission go thusa ditlhopha ka tsa tlhabololo ya motshameko go tswa kwa moding a tla ba thusa fela thata go ka ribolla batshameki ba tlhwatlhwa ka bantse ba lebaganwe ke letlhoko la didirisiwa bogolo jang kwa ditlhopheng. Kgomtswa Sefako wa latela. Dithoba tsa lekgotla la Boba di ntse di sokola ka lethoko la madi ga mmogo le dirisiwa segolo jang fa go ta kwa thabololong mo go bakilweng ke go emisiwa ga metshameko ya dikolo ka ngwaga wa 2020. Fela monongwaga ba ne ba nna sego jaaka lekgotla le le okametseng metshameko la BNC le ne la ba abela madi a kana ka 430,000 pula go itebaganya le tsa thabololo ya motshameko go tswa ko moding. The grant ya ka o e bua e ne e bidiwa Club Development Grant, so go ra gore e addressa mathata a ditlabu ka ga di teng ka ko diteng, so matlhoki a ditlabu o tla gakologalo gore gang kwa tshwana ke tla go ga sekai gongwe you'll recall gore re na le di-institutional clubs be re na le ditlabu tse di ikemetseng ka nosi kana ke re tsa di-society, so matlhoki a teng ga ke a tshwana go itlhela ba bangwe ba tlhoka transport, ba bangwe ba tlhoka training equipment jalo, so ke ne ile gone gore go bona gore matlhoki a ntseng jalo a haka mme ke tsa gore ditlabu di mo. Go ya ka mokwaledi mogolo wa Boba Taolotlo Itsile madi ao a tile ka nako e maleba jaaka ba ipaakanyetsa dikgaisano tse ditona tsa mafatshe di akaretsa tsa di-Olimpiki kwa Los Angeles ka ngwaga wa 2028. Olympic sekele he di le re tsana mo go entsha ditlabu tsa rona di tshwanetse go tiamo go itse gore re tshwanetse go agela mo go serna naso go bona gore re ka tokagatsa yang go go 2028 o tla gakologalo gore go na le Commonwealth in 2 years 2026 and then go ra gore go ntse go na le bo Africa Championships, bo Youth Championships, go na le Region 5 ko Namibia next year, so go re tshwanetse go bona diphatla tsa gore thiba ha re ka thibang teng jang ka gore ha re teng o tla lemoga gore
dikwelentse di santse di le ga moragonyana ano. Ditlhopha di filwe sebaka sa go katisa ikopelo ya madi. A di se di receive ka no utlwa ke re di tsisa dikopo tsa tsone gore re kgone go kala ka botlhoki jwa tsone tsotlhe mme kana go tsisa le gone ga di ka ke tsa tsisa ka lobelo le le kana mme gone di rile ke tsa gore mo nakong e seng kgakala ya tla be setse o ka utlwa le tsone ba setse ba re nyame re ba tsukaganyeditse se re se ba tsukaganyeditseng ko ba teng ra ke tsa gore kana le gone go banela go tshwanetse go salwa ditsamaiso dingwe morago. Mo ngwageng ono lekgotla la boba le setse le kgonne go tshegetsa dikgaisano tsa Interclub di supa mme ba tla tshegetsa e le nngwe ya malatsi a mabedi ka mafelo a beke mono Gaborone e eteletswe pele ke lekgotla la Botswana Tertiary Sport Association Botesa. Khumzo Sefako, PTV Sport, Gaborone. Kwa bokhutlong setlhopha sa kgwele ya dinao sa bomme sa Western Dynamites sa kwa Maung se fentse sa Real Killers se le sone e leng sa Maung ka dino tse 5-0 go gapa 1300 pula mo motshamekong wa makgaolakgang a kgaisanyo e neng e rulagantswe ke mokgatlho wa setshwara ke Ntšapedi ka maikaelelo a go isa ditlamelo tsa botsogo kwa baneng ba basetsana. Maretha ka Isara ka pego. Western Dynamites le Real Killers ba gorogile kwa makgaolakgang morago ga go fenya dithopa tsa Wild Dogs le City Kings mo metshamekong ya bone ya ntlha. Dithopa ka bobedi di simolotse motshameko ka mathagataga mme Gloria Gabolathiwe a nosa no ya ntlha ya Western Dynamites go thoma sethopa sa gagwe ko pele. No eo ya nna yone fela go isa dithopa go ikhutsa ka nno go lefela. Morago ga nako ya boikhutso dino tsa nna matsorotsoro mo lethakoreng la Western Dynamites jaaka go thata o bonetse a nosa no ya bobedi ya Dynamites. Western Dynamites ba tswelela ka go thasela Real Killers. Patience Babinang a nosa no e nngwe pele Janet Daniel a nosa tse pedi go wetsa motshameko ka tse 5 tsa Western Dynamites go lefela la Real Killers. Mo metshamekong e mengwe e tshamekilweng mo letsatsing leo sethopa sa Real Killers se fentse sa City Kings ka dino tse pedi go ile nngwe mo metshamekong wa ntlha fa City Kings ba fentse sa Wild Dogs ka tse pedi go ile nngwe. Western Dynamites yone e fentse motshameko kgathanong le Wild Dogs ka dino di supa go tse pedi. Metshameko eo e ne e tshegeditswe ka maikaelelo a go isa ditamelo di akaretsa go ithatobela mogare wa HIV le tsa thibelo boimana kwa baneng ba basetsana. So re kgonne go bona banana ba ile gore ba ne ba supa kgatego ya go itesta ba le 36 ba basetsanyana ba ba age between 15 to 24. Me ra kgona go bona banna borre ba le 2 ba ile gore ne le tsone di partnera tsa our target group e leng AGYW. Tota target ya rona ya letsatsi ne le gore re ka ithella banana ba le 100 ba ne ba tsa go ithibela boimana ba tsere ba le 5 ba ile gore ba ne ba tsa prep e leng dipilisi di kganela go tsenwa ke mogare ba nnile 5. First game re tshameka le City Kings 2-1 ye re lositse but ke tsa gore ta bankanya a go ntse go tsamaya tota preseason mono wa yone ke gore re ipone diphoso e re bona gore ka di bankanya jang. Normally we are training almost every day from Monday to Friday ke train le bone with or without the games we are training. That's why gongwe ba kgona ka tshameka metshameko ya bone go sibile tapa le pele ba hisa mo pelong. We won all our games. First game we won 7-1, second game now we won 5-0 such that tota go motho go mo go rona ha re tshameka jana ka bana ba trainer ba itsane. Most of the time you find that they're always together. Sethopa sa Real Killers se feditse mo maemong a bobedi go ikgapela 700 pula mme sa salo morago ke sa City Kings go tswa Gumare se se ikgapetseng 300 pula fa sa Wild Dogs go tswa Shorobe sone se feditse kwa mogateng mme se ikgapela 200 pula. Maretha ka Isara, BTV Sports, Maung. Maretha ka Isara re tisa jalo ka kutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa nako ya bosupa ka dinko ya dupa ka molomo ya ja ka maoto ya epa ya tsamaya sepa se ikepela pele ke tsamaya a re lebe dintlhakgolo. Tona Dr. Mokgweetsi Masisi a kopa gore ntwa e phagatseng magareng ga hatshe la Russia le Ukraine e tle bokhutlong. Lebelo la go ipapaletsa ditlhopho tsa setšhaba tse di tla tshwarang kgwedi eno ya fifing le hotela. Lekgotla la Botswana Boxing Association la re ka dithuso tsa madi go tswa ko BNSC ba tla godisa motshameko wa mabole go utlwala.
wetso ne dile kalo ga go di fela nako kyone e mabifi mme re tla bora go hela go ba tepolo api go utlwa ka maemo a bo sa pheletsong la moditse therapana ga go le galalwa ga le ya khosinga nne kagiso. Dumelang bagaetsong ka mogala ka seemo sa loapi se se diwa ke Mpho Ishadar go tlotse go bonala mare mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno go ikutlwetsa go le mogote mo tshokologong mme fa re lebela tshwantsho sa loapisana kwa gompieno sone se supa fa go santse go bonala mare mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mo tsatsi la ka moso gone re swetse re be go thibile ka bontlhabongwe go dikgaolo tsa gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng le kweneng ka kgonagalo ya pula ya difefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa kgalagadi borwa botlhaba kgatleng le kweneng kgaolo ya legare gone re swetse re go bona le dibata tsa maru fa go dikgaolong tsa bokone botlhaba tšhobe le nghabe gone re swetse re be go apogile re sololetse le diphefo tse di mašetla mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go ipabalela mo diphefong tseo mo maphakeleng gone go tla ikutlwetsa go le bothito go dikgaolong tsa gantsi le kgalagadi ka selekano sa 16 ko Veda le Tshanegweng kwa 11 ko Ngojane dikgaolo tse dingwe ka bontsi gone re swetse re utlwetsa go le mololo wa selekano sa 13 ko Selebepikogeng kwa 15 ko Suapen Panamatenga le Shakao mme mo tshokologong gone swetse re utlwetsa go le bothito ko borwa ja legare go le mogote thata ko Nghabe ka selekano sa 36 fa mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gone re swetse re utlwetsa go le mogote wa selekano sa 33 ko Good Hope le mo toropokgolo ga Borone go kwa 35 ko gantsi Suapen le Kasane mme fa re lebela mello e sha mo nakong gompieno e supiwang ke mmala o moshibidu e bona mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go ipabalela kana go tshwara mello ka kelotlhoko fa re tswelela ka seemo sa loapi re soletse re be go thibile ka tsatsi la ka mosoko Cape Town ka sekano sa mogote sa 21 fa ko Qebega le Appington gone re soletse re be go apogile ka sekano sa mogote sa 37 ko Appington ko Johannesburg le Maseru gone swetse re go bona dibata tsa maru ka selekano sa mogote sa 24 fa ko Manzini gone re swetse re go thibile ka bontlhabongwe ka selekano sa mogote sa 26 re swetse re go thibile ka bontlhabongwe ko Antananarivo le Beira ka selekano sa mogote sa 27 ko Beira fa ko Harare le Lusaka gone re swetse re go apogile ka selekano sa mogote sa 30 le motsoko Lusaka re swetse re go bona dibata tsa maru ko Windhoek ka selekano sa mogote sa 30 le motsokologo ha re tswela ka seemo sa loapi re soletse re go thibile ko Kinshasa ka sekano sa mogote sa 31 go thibile ka bontlhabongwe ko Luanda ka sekano sa mogote sa 32 fa ko Dar es Salaam gone soletse re go thibile ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula mme go apogile ko Blantyre ka sekano sa mogote sa 24 ke ne ke go tshwaretse go lokalo wetso a ene boroko. This is us. We like to walk, talk, and dance until the earth shakes. We like to play. After all, our backyard is 75,000 square kilometers of pristine wilderness. At night, we celebrate under the blanket of the stars. And when day rewards night with a beautiful sunrise, we are welcoming Dumela. So come and fall in love with Botswana. Our pride, your destination. The all-new #PushaBW at a Chen Cheng Show, hosted by Khauna Dintwe and Sean Mongatane on BTV News Channel 289 every Sunday at 6:30 p.m. Sitting down with some of Botswana's most exciting entrepreneurs and telling the stories behind some of our country's biggest brands and businesses. Tune in